ke tswele pele ke ho hopotsa re bala ba Roma chapter 7 verse 18 ho isa 25 o ntshwara mamedi ha ke sa ka o bolella lengolo ba Roma ke chapter 7 verse 18 ho isa 25 mme ha ke etsa seo ke sa se rateng no ke badile hampe go ba ke khutlele gobane molemo wo ke o ratang ha ke o etse empa bobe bo ke sa bo rateng bona ke a boetsa mme ha ke etsa seo ke sa se rateng ha e sa le nna ke se etsang empa e le sebe se a ileng ka ho nna ke mo ke fumanang molao ka ho nna ya ratang ho etsa botle wa hore bobi bonkgomaretse hobane ha ile ka motho wa ka hare ke thabela molao wa modimo empa ke fumana molao o sele dithong tsaka o lwantshanang le molao wa kelello yaka o mpofellang molaong wa sebe o dithong tsaka mamedi ha re mamele taba ena yo mo apostola Paulus a qetellang ka yona o re ke motho ya soto hakakang ke manyatlang kgolla meleng ona wa lefu botso ena e matla ka tsela e kgethehileng mamedi Paulus ha itadima wa elelo hore sohle se setle seo ke labalabelang ho setsa ha ke setse empa bobi bohle bo ke sa rateng ho boetsa ke bona ba o ke boetsa meta bana ya moja ka hare mohlanka mo kana modimo hore na ke ka tsela e jwang ke ka ke nka tloswang boemong bona bo jwa ke bofelletsweng sebeng ke tlangweng sebeng ke imetsweng ke sebe sena se nkgomaretse se kene ka hare ho ditho tsaka ke hore ha ke nahana sebe ha ke tsamaya ha ke phamisa mohato wa ka wa loto ke sebe fela jwale ho ipotsa potso hore na ke tla etsa jwang ho ba jwale nthwena ha ke rate sebe sena ha ke se rate mmamedi ke maemo a re fetang ka go ona ana ba bang re tlangwe ke moya wa dithethefatsi ke labalabela ho tswa ka ga dithethefatsi ke labalabela ho tswa ka ga matekwane ka ga jwala empa hona le ntwe ntlameng ke a utlwa hore jwala bo nkhalallapa malapa a mangata a qhalane mmamedi jwale ntate ana lelapa wa bona hore bana ba ka ba sitwa le ho patala tjhelete ya ho ya school fees ka baka la hore mogolo wa ka ha o tla ke o diella mothamahani baga e kwalwa ka nna ntlo tsa matlwana a thitelo se ke tseo le ha o sheba sefatlo sa ka se a o jwetsa hore ke motho wa mahle jwale wa meketsa le wena mo teng hore na ke ka tsela e jwang ke ka tsela e jwang nka tswang bogobembo nka tswang ka ga tronko ye ya sebe ya thitelo ya tai ba mohlomong ke bohlola hore na modimo wa ka ke tswa jwang ka ga ketane tsena tsa bohlola di ntlanne mmele wa ka ha ona phomolo ha ona botsitso ke le khoba media bolosi ha nqenehele o etsa ka mo a rata o nratla banya fatshe o ntsamaisa ka mafifi o etsa tsohle tseo a di ratang mmeleng wa ka ke motho ya soto hakaka ke manyatlang kgolla mmeleng o wa lefu ke rata ha e qetella taba Mohammed ke rata ha timana ena e qetella ere ke leboha modimo ka Jesu Kriste morena wa rona ke leboha modimo ka Jesu Kriste morena wa rona Mohammed re lokela ho bua mantswe ana tibetibeng ya dibe yo re keneng ka hare ho yona khafutso yo re keneng ka hare ho yona ha re ingwetswe ke morwalo wa rona wa dibe re lla re meketsa nyele le bosiu moyogo
keleketla di marameng a rona ke seo go lokelang ho se bua ge le bua modimo ka Jesu Kriste morena wa rona gobane re tlile ntlhanyeng ge tlile ntlheng mo mabedi ke gobane ge ha moetsa dibe ana tshwara konyana ena a beya matso a hae hodima hloho o natla ka boinyatso alla mekgo ya hae e keleketla marameng a hae ha tadima sebe seo a se entseng ka pela modimo o halalelang jwale ha beha matswana a hae hodima phofolo o a beha ka tumelo ya hore ha tlotla a ipolela sebe sa hae se tloa ho yena se kena ka ga phofolo ena jwale le gona ka tsela e tshwanang ha re se re kgohletse ka ga bodiba ba sebe ka ga mohorokotlo wa sebe re sesa ka ga kwetsa ya bogopo le bolotsana re hloka thuso re bitsa lebitso la Jesu re Jesu re hauhele Jesu re hauhele Jesu re hauhele ke seo re se buang ho seng ho ile ka bala temana na go nya ho feta ke boela ke ipheta mmabedi ke boela ke ipheta hobane re lokela ho ela hloko seo Kriste a re etseditseng sona ke pheta thapelo ya molekgetho le mofarisi Luka chapter 18 verse 10 ho isa ho 14 ere batho ba babedi ba ne ba nyolohetse tempeleng ho ya rapela e mong e le mofarisi e mong e le molekgetho mofarisi a ema mme a iketsetsa thapelo are modimo ke a o leboha ha ke se jwalo ka batho ba ba e le mashodu le ba kgopo le ba febi ile ha ile jwalo ka molekgethwa eno ke itima dijo habedi ka veke ke ntsha karolo ya 10 ya ntho tsohle tseo ke di ruang ke thapelo ya pele e ntsweng ke mofarisi re bontshitse nako ya ho feta mmamedi hore mofarisi ha etsa thapelo nya hae o qala pele a supaka ba etsa dibi ba bang ka menwana jwale wa bontsha hore yena ha khopo ha etse bohlola ha utswi ibile ha tshwane le mo lekgethwa ena jwale ha tata ho bontsha hore na yena o hlwekile ho loka jwale o boela a bontsha dintle tsa hae o qeta ho bontsha hore na ke fapane le ba etsa dibi bana ba bang ke mashodu bana ba bang ke ba kgopo bana ba bang ke ba febi jwale o a bontsha hore na yena ntho tse mo lokafatsa na ke difi jwale o fitla a bontsha hore ke ntsha karolo ya 10 ya dintho tsohle tseo ke di ruileng o eketsa ka ntho engwe e matla ka ofisa hore ibile ke itima dijo habedi ka veke ka kelelo ya botho ntho tsena ha o di mametse di lokile mamedi mona ha re ipuele nnete molekgetho mofarisi ena o nane pile hare ke hore ke ntho e ntle ke be jwa ke ntho e ntle hare ha khopo ke ntho e ntle hare ha febi ke ntho e ntle hare ha se leshodu ibile ke ntho e ntle ka ho fitisisa ha re o itima dijo habedi ka veke ibile o ntsha karolo ya 10 hobane ke seo morena modimo a se hlokang empa potso ke hore na seo a se bontshang thapelong ya hae seo a se hlaisa na ke se khahlisang Jesu Kriste ke hore moelelo o a hlaisang ditaba tse ka ona na ke o khahlisang Jesu Kriste ha re mamele thapelo ya molekgetho jwale ka tla go kwena Kriste ha di bega a di beya sekaleng na thapelo yo a e ananelang na ke fe molekgethwa yena a ema hole a tshaba le ho lelaletsa mahlo a hae le hodimo ampa a iteta sefuba a re modimo nkgauhele nna ke le moetsa dibe mamedi molekgethwa ha ka etsa le thapelo e telele ha ka itoloka ka mo a fapaneng le batho ba bang le ka mo a etsang ketso tse ntle ka pela more o re fela ho modimo nkgauhele nna ke le moetsa dibe ha re mamele mantswe a Jesu Kriste hore ke a le bolella enwa o theohetse tlung ya hae a beilwe ya lokileng
ho feta wa pele ke mang? Ke mofarisi, hobane e mong le e mong ya ihodisang o tla kokobetswa, empa ya ikokobetsang o tla hodiswa. Ke seo re ithutileng sona ditshebeletsong tsa Maiseraele tsa mahlabelo, ha ba ne ba hlahisa mahlabelo tabanakeleng ya lefatshe. Ha motho moetsa dibe a na fihla a beha matsoho a hae hodima hlooho ya konyana, o sokanana motho o na le tumelo ya hore ha beile matsoho hodima konyana sebe sa hae sa tswa. Ke boikokobetso taba eno, ke boikokobetso, hobane ye mona ka re a tjha kwina phofolo e ka nketsetsa eng. Ona ka hlaha motho hore ha ke ukwina ke hobaneng ke lokela ho hlahisa konyana. Phofolo ya be e boetse e leng bakeng sa pholo ya ka, empa re ithuta hore ke ho nka boikokobetso, ho nka tumelo hore moetsa dibe a ka o tla ka mangwele ya ba fihla a beha matsoho a hae hodima phofotswana ena. Jwale ha qeta ho beha matsoho a hae be o ipolela sebe, empa jwale ka jeno re fuwe konyana e fetisang dikonyana tsohle tse ileng tsa hlahiswa Israeleng. Jesu Kriste mopholosi wa rona ke yena yo re tielang maotong a hae. Re morena modimo wa rona, ge ba etsa dibe ge hauhele, ge fetela ntlheng e nngwe e hlahiswang ke jona, hobane bo santse ka hlaha hore na hobaneng re lokela ho ke nnete mamedi, ke hore ho na le nako e le hore kelellong ya rona re na le ntho e reng ntse ke etsa ntho e ntle. Jwale ka ha ntse ke etsa ntho e ntle, ha o hlokahale hore thapelong ya ka nka nna ka re ke moetsa dibe. Ke hore ho na le ntho eno e ntseng e runya tlase botebong ba dipelo tsa rona, e be ntse re ka ha ke utswi, ha ke etse bohlola, Jesu Kriste wa nrata ho feta batho ba bang. Jwale re ha re etsa dithapelo mona, re etse thapelo mohlomong tsa ditlhoko fela hore Jesu Kriste ke hloka 1 le 2, ke hloka tse itseng le tse itseng ntho tse tshwarang, ebe dibe tsa rona ha re di kopele tshwarelo. E le hobane re shebile metsamao ya rona, e le hobane re itjhebile bo rona hore na re boemong bofeng ha re ipapisa le ba bang. Ke itise taba ena ha re ipapisa le ba bang, hobane moetsa dibe ha ka qala a ipeha sekala sa hae ya ba Jesu Kriste, ha hona le ka mohla ka bonang a hlwekile. Ke ka ho re reng ka mehla le mehla ha o ntso atamela Jesu Kriste o bona dibe tsa hao, empa ha o nyahame, hobane Jesu Kriste o dula a butse diatla tsa hae ho amohela baetsa dibe, ho amohela baetsa dibe. Ke ka ho mohlang o iponang o so lokile ka ho fetisisa, o tsebe o so le hole haholo le Jesu Kriste. Ke sengodi se seng sa ka seo ke se ratang, o re nako eo o tadimang, nako eo ebile o itadimang wena ka wena, o itadimang o bona hore o hlwekile, o tsebe hore o hole hampe le Jesu Kriste, empa nako yane yo o bonang dibe tsa hao jwale fela ka seipone, ha o itjheba ka ga seipone, ke nako o tla bona dithoko, ke nako o tla bona hore o maphemphe. Seipone sena se a o bontsha hore ho na le se sa lokang, empa ha o nyahame ha o sheba hore ha o ipona hore o na le dithoko, o na le maphemphe, empa o re ke lokela ho hlwekiswa, empa ha o sena nako ya ho itjheba ka ga seipone sena, ha o ntso tsa matseleng mona o ntso lekanya hore o hlwekile. Jwale batho ba o shebileng bona ba maketse, ba bona o le dithoko, o le maphemphe, o sa ikama, hobane ha wa itjheba ka ga seipone. Ke se etsahalang mokresteng ha jwale, rena le ho etsa thapelo tse tshwanang le tse le thapelo ena e entsweng ke mofarisi, hore re ntse re rona re ba hlwekileng, ha re ba kgopo, ha re mashodu, re itima dijwa habedi ka veke, re ntsha karolo ya 10, mme ha re etsa thapelo ena re hloma eka re hlwekile ka pela sefahleho sa Morena Modimo, mme Morena Modimo ha re tadima jwale o bona re silafetse ka ho fetisa. Job chapter 14 verse 4, Job chapter 14 verse 4. Lenanelo e kene mmamedi ke la moriri o moputswa radiong e kgolo ka rona ha radio ke ya tshenolo,
FM e hasa maqhubunga 104.6 MHz ka lebuya ka maleke 94.0 MHz re ka ga sehlo se matla ka tsela e kgethehileng sehloho sa sehalalelo jwale re ala motheo ka ditaba tse amanang le tlhwekiso ya dibe tsa rona re ingwetswe ke dibe mo mamedi re hloka Jesu Kriste mme jwale re bala mangolo a re fang tshepo hore le ha re se re ke hore re sileballetswe ho le lefifi ka pela tsela ya rona mangwena a rona a tetema a kgwehla pelo tsa rona di qhitsa madi ke mahloko a sebe satane a re tamukantse tshepo e sa le teng mading a Jesu Kriste Job chapter 14 verse 4 e re na ho ka ntshwa motho ya hlwekileng mothong ya ditshila ke potso jwale o wela a ya ga ba qetela hore le hanyenyane ka mantswe a majobo o re ha ho ka mo motho ya silafetseng a ka itlhwekisang ka teng ha to ka tsela mofuta ofe kapa ofe taba e jwale e keke ya ba ya etsahala re silafetse mmamedi re silafetse mme ha ho matleng a rona hore re ka itokafatsa re hloka matla a Jesu Kriste re hloka letsola Jesu Kriste hore le re ame hore le re ame hobane Kriste ke yena a hlwekileng ke rata temanena ka tsela e kgethehileng na ho ka ntshuwa motho ya hlwekileng mothong ya ditshila le hanyenyane jwale Isaiah chapter 64 verse 6 yona e fihla e rapalatsa taba Isaiah chapter 64 verse 6 e re a theka ho fela ha rona re fetohile ntho e ditshila ka ho fela ha rona re fetohile ntho e ditshila jwale e re ho loka ha rona ka ho fela ho jwalo ka kobo e ditshila haholo re ponne ka ho fela jwalo ka mahlaku makgopo a rona aya le rona jwalo ka sefefo modimo a re thusa ka tsela e kgethehileng temana ena mmatla ka tsela e mmakatsa mmamedi temana ena e matla e re ka ho fela ha rona re fetohile ntho e ditshila jwale ke rata ha re e hlahisa tabena e re ho loka ha rona e le hore re na le ho loka ha Jesu Kriste hape re na le ho loka ho e leng hwa rona jwale ho loka ho e leng hwa rona ke hona ho go bona thapelong ya mofarisi nna ha ke ya khopo nna ha ke ya febang nna ha ke leshodu nna ke etsa ke itima dijo habedi ka beke nna ke ntsha karolo ya leshome ke nna kaofela ho loka ho thwe ho jwalo ka dikobo e di tshila haholo motse go ha di ditshila ebile e ba le dinta e ba le ditshitshidi ya nkga ba ho thwe motho ya etsang thapelo ya mofuta o jwalo ya iponang a hlwekile ho fitisa batho ba bang ya bonang a hlwekile ha hla ka pela trona ya mogada modimo ha mo tadima o mo tshwantsha le kobo e ditshila modimo a re thusa ruri modimo a re thusa ha o makatse maneng Jesu Kriste a etsa boipiletso bona wa re bitsa ho Matthew chapter 11 verse 28 le 29 Matthew chapter 11 verse 28 le 29 e re tlohong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imelwa mme ke tla limon me batho ba ka tlamelang ho Jesu Kriste tshepiso ke re inkeleng joko ya ka mme le ithute ho nna hobane ke mosa le pelo enolo mme le tla fumanela mealo na phomolo hobane joko ya ka e tjhatsi le phahlo ya ka ha ena boima dibitsa rona di re imetse phumamedi satane o re imeditse ka dibitsa mefutafuta sebe ke ntho e boima ka tsela e kgethehileng ke ka ha motho a lokela ho etsa sebe ke hore hela ho thata hore motho a ka etsa sebe mamedi ke motho a etsang sebe wa sebetsa ke hore tabena re ka epaka mo mabedi re ka epa ha motho a batla ho etsa sebe wa sebetsa sheba le shodu fela ke hore le shodu hore jwale le tle le utswe dikgotsa tsa mohaisane le tla lokela ho kena ka mafifi a tlole di haeba ho entswe ka lebota la ditino o tla lokela a je thime mono jwale a nyonyobe le teng o tse o tla lokela a goggobe a phunye le tanta lena hore a kena ke mosebetsi o thata ka ho fitsa ho utswa ke o thata ka tsela e gele ke ka hona jwale o tla thola hore se re na le mekgahlelo e fapakaneng
ya ho fensa malaparo nka lebaka la mashodu hobane jwale re leka hore motho ena e ga hana na hutswa a tsebe ho tlo sebetsa ka thata empa o tlo fumana hore ho sontso o beuwe le bo ntate ofisiri le malapeng mona hobane o tlo fumana hore ba bang bana le bokgoni ka nnete ebile ba hira di-company tsena tse kgolo tsa security molemo fela wa masho e le gore boshodu ihle ke ntho e thata ke gore motho a utswe o a sebetsa sebe se seng le se seng e ka jwale ha re ba le bakorinti ba pele mabedi ke utisetse jwale sena ho thwe se buima ka ho fetisisa go sena se be ho thwe se buima ka ho fetisisa ha re se ba le go kwena ke sefe bakorinti ba pele chapter 6 o tlo utlwa gona ha Jesu Kriste a bana beso inkeleng joko yaka e tjhatsi le phahlo yaka ha ena bui ke o bana a tseba hore joko ya Satan e thata e buima ke ntho e buima phahlo ya diabolosi e buima ka ho fetisisa hore o sebeletse Satane o lokela o sebetse ka thata mme Satan o fetola batho makgoba ha a tsotelle hore na motho ke hore ha ka bona moetsa dibe a etsa sebu fihlella a ya nqalong ya bafu ke yona ntho a e thabelang ke ka ho Jehova ha tadima moetsa dibe ha shwa ore a reng ha ke kgahlwe ke lefu la moetsa dibe ho hang re tla re bona hore na go bane Jehova a sa kgahlwe ke lefu la moetsa dibe ha re ba le sebe sena se o ke itseng se buima ka futisa ba Korinti ke ba pele chapter Karolo ke Botshelela chapter 6 jwale re ke ba le taba ke temana re tlo tla renka yena ya 18 ho isa ho 20 ha re mamele mantswe ke e re tshabang bofebe sebe se seng le se seng se ka etswang ke motho se ka ntle ho mmele wa hae empa ya febang o sitelwa mmele wa hae ana ha le tsebe hobane mmele ya lona ke tempele ya moya o halelang o leng teng ka ho lona o lufilweng ke modimo ke potso hape ha le balona verse 20 hobane le lopoloso ka theko tlotlisang modimo ke hona mmeleng ya lona le meng ya lona e leng ya modimo jwale ho thwe sebe sena sa bohlolwa se buima ka ho fetisisa hobane so ho thwe ha se tshwane le dibe tsena tse ding hobane ha motho a se etsa sena ho thwe motho o sitelwa le mmele wa hae jwale ho thwe bothata ke hore mmele ena ha se ya rona ditho tsena ha se tsa rona e le hore ditho mmele ena ha re etse seo re se ratang ka yona hobane e rekilwe ka theko e buima ka ho fetisa e leng theko ya madi. So Jesu Kriste ha tadima tabena o re tlohong ho nna lona bohle ba imetsweng ba kgathetseng ke tla limolla ke ka ho re Jesu Kriste ha a sebetsane le semoya sa rona fela o sebetsana le nama hobane jwale nama ho bonala le yona e aparetswe ke sebe ke ka ho ke ratang temanena ha e qetella e re tlotlisang modimo ke hona mmele ya lona le meyeng ya lona tlhatseno tse pedi di matla ka ho fetisisa jwale mmamedi ntlha ene ke batla ho itisa fela ke ya hore re lokela ho itlohela maotong a Jesu Kriste sebe se khopo ke ka ho thwe moputso wa sebe ke lefu ha tseba le bophelo ba letsatsi le letsatsi moputso ke ntho eo motho a e fumanang ka morao ga sebetse moputso ke seo motho a se fumanang ka morao ga a sebetse to ha kgwedi fela re bona batho ba hla di festereng hobane ba sebeditse mme ba loketswe ho putswa ka seo ba se sebeditseng ba o fumana moputso wa bona ka morao ga ba sebetse jwale ho thwe moputso wa sebe ke lefu jwale ho thwe ka morao o sebetse ka thata ka morao re sebetse ka thata re etse sebe re putswa ka ho shwa lefu ke moputso o re o fumanang ka morao re etse sebe empa ke rata te ba le ha e qetella ba Roma chapter 6 e re empa neo ya modimo ke bophelo bo sa feleng ka Jesu Kriste morena wa rona mpho ntho ha o thwe ke mpho Sesotho re na le ntho ho thwe ke mpho ha o ka thwe ntho ena ke mpho ya difate tlo o ifuwe ka matso a mabedi jwale ho thwe mpho ya modimo
ke bophelo bo sa feleng ka Jesu Christ morena wa rona e le ke ntho tse pedi tse fapana a modimo e ka ga ka thusa ho tlisa tabe jo ho o tlo she o timele sebeng sa hao o lokela o sebetse ka thata jalo o fuputswa ka lefu empa ka ntena ho thwe o fuwa nthwena mahala pholoho ke mahala ho phela ka ho sa feleng ke mahala Jesu Kristi ke mahala Jesu Kristi ke mpho ya difate empa ho makatsa momamedi hore ka jeno sena seo e leng mahala ke sona seo re se nena hwane ho re putswang ka lefu ho go sebeletsang ka thata ke hona hore mathang ka morao ke ka ho sa makatseng hore ha o ya di night club mona o tla fumana e le di chalete tse kae tse ngata fela tse tshabehang ha o ya tloga le taina jwala bona bo rekiswang boturu ka tsela e makatsang bomme le bontate ke le ka hore sebe se seng le se seng seo re se etsang ha re se tadime ha re ke re se lekoleng re tlo bona hore re senya matla a rona re senya le nako ya rona re senya le nako ya rona empa tsena tsa mogana modimo o tlo fumana hore ho mamati a butswe empa e le bo mmadimabe fela hore matsatsing ana o re phelang ho ona se rena le batho ba hwebang ka lentswe la mogana modimo ya lo solo ke la o reke botlolo o thweng ke madi a Jesu Christ o fafatsa ka tlung ya ha se mathati empa ha se seo ge se rutwang ka ga bebe pholoho ke mahala hobane ntse ke disa tabe ke hobane ke re mmamedi ha re atameleng ho Jesu Christ ka matso a rona ge phamisitse matso a rona ge Jesu Christ re ba etsa dibe re hlwekise dibeng tsa rona Pesalema ya 34 temana ya 18 e re Jehova o haufi le ba pelo tse robehileng o thusa ba meya e teteditsweng ha momamedi Pesalema ke ya 34 temana ke ya 18 Jehova o haufi le ba pelo tse robehileng o thusa ba meya e teteditsweng na o teteditswe ke sebe na moya wa hao o robehile o robeketswe ke sebe haeba ho jwalo ho thwe Jehova o haufi we hangata re le batho ha re wetse sebeng ke nako yo re nanang hore morena modimo o re fokalletse ka ho fetisisa ke a tseba hona le momamedi ya dumellanang le nna ntlheng hangata ha re wetse ka ga sebe se re titibetse ka ga sebe ke nako yo re nanang hore modimo re fokalletse empa bibele ka jeno e ruta se fapaneng hore nako nyane yo jwale re kwetseng ka ga kwetsa ya sebe re gasa re diketse re mamedi re se re lahletswe ke matla ka ga bodiba bona ba sebe ke nako yo Jesu Kriste Jehova modimo wa rona a leng haufi le rona a nanabetsang seatla sa hae hore pholosa hore qaholla ka ga tibitibi ya sebe so dia bona se o entse nthwena hore ike ha o entse sebe ke nako e modimo a o qhelelang ka thoko no ha o jwalo mmamedi ha o jwalo ho ha ho thwe nako nyane ya o re siameng pelo tsa rona di qhitsa madi ke mahloko a sebe pelo tsa rona di teteditsweng ke sebe ho thwe Jesu Kriste o haufi le rona thuto ena re tshwere momamedi thuto ena re tshwereng ke re ke yona e bulang menyako yohle ya dithuto tseo go tlotla ga di tshwara ha ntse ka pele go bua ka moprista rona e mogolo go bua ka taba tsa bokahlolo empa re taba tseno ha dina matla ha re sa ka ga qala mona ga tla se dibeng sa bophelo mo dibe tsa rona di hlwekiswang teng ke hona mo go lokelang ho tisa hona teng mona mmabedi re ba etsa dibe re hloka Jesu Kriste tshepo e sa le teng momamedi tshepo e sa le teng mading a Jesu Kriste bontshitsa sondang sa ho feta hore ha o sotelena ke sebe sa mofuta o feng madi a sa le teng ha fellwe ke nako ba bona di products tse rekiswang mo mabenkeleng mona
o tla bona hore di na le ntho thweng ke expiry date. Di beetswe nako hore ka mora nako e kana le ha o ka e sebedisa ntho ena e se le kotsi ho wena. Ha o sa le empa madi a Jesu Kriste a dutse a na le matla ka nako tsohle. Ha felwe ke nako. Ebile ha rekiswe ka dibotlolo jwalo ka ha ba profeta ba bang ba etsa matsatsing. No. Tara phapusi ya hao hohle mo mametseng se a le moya sena o le ka koloi o le lapeng o rapalletse betheng ya spetlele hohle mo o leng hona teng ha o bitsa ho Jesu Kriste o le laletsa mahlo a hao sefapanong Jesu o teng ho utlwa o teng ho hlwekisa dibetsa hao o teng ho hlwekisa dibetsa hao. Mamedi ke qetella ka nthabole hore moetsa dibe ha sa beile matso a hae hodima phofolo ena jwale o bolela dibetsa hae o bolela dibetsa hae jwale rere ha o so inyatsitse o so itietse pela maoto a sefapano maoto a Jesu Kriste o lokela o bolelle Jesu Kriste dibetsa hao ha o mo imetse ha o mo imetse ha o mamele tumaraki pesa le maki ya 51 a o ke rata ka tsela e kgethile mo mamedi pesa le maki ya 51 ke mana pele ho isa ga bone nga khothaletsa mamedi hore nga khothaletsa ho a ko nke kgaolo eno ka fuela 51 o ko e bale ka fuela empa ke tlo nka timana tse nne fela ka lebaka la nako ho modimong gauhele ka lereko la hao ka me hauhelo e meholo ya ha o hlakole ditlolo tsa ntlhatswe o bontlatsisise bogopo baka o mphekole sebesaka hobane ke tseba ditlolo tsaka sebesaka sepela ka mehla ke sitetse wena o notes wena o notes ke entse ho leng hobe mahlong a hao ke mo holo ka ha hao ho tla bonahala ha o bua le hlweko ya hao ha o ahlo ke bohlanka modimo Dafita ka mora hore a etse sebe twa ha ne rena nna kona ka ha seka sebe sena sa Dafita o fihla a robala le mosadi wa motho wa Bathsheba monna ha ene le hore jwale o fihla a robala le mosadi wa motho ke sebe sa pele o etsa bohlola ha sa robetse le mosadi wa motho jwale o fihla a laela monna ya ne ngeteletse mabotho a solo hore hela romela monna ya atle mo jwale ha sa tlile o fihla a qapa leshano Dafita mamedi ka lebaka la nako ya bona se se ka metsotso e le shome fela tlo ne ke tlotla ke ha e ka ke ya ka rese Dafita o hentse se sa bohlolo a iketsa ka saleshano hodima saleshano a phagella ka sa o bolaya jwale ha sa a bolaile a buela khutla a nka mosadi wa motho a mo beya ka haha to se be sa pele sa bohlola sa tswala sa qhotsa le dinyane la leshano a lokela a qape bo leshano ka se be se wa sentseng leshano la qhotsa se be se seng a lokela a bolaya ho bolaya ha qhotsa se be se seng a nka mosadi wa motho a mo etsa wa hae ya ba ho senyeile ka ga le lapa la ntho la Dafita ho tloa mono mo profeta wa modimo a bontsha ga ha ile le rumo la modimo jwale le hlabile ka ga ntlo ya ha le keke la hlola mamedi ntho e ileng ya etsa la lapa la ntho la Dafita ibile semaka bo Absalome ba etsa meka le mehlolo bo Amnoni ba robala le bo Tamare khaitsedi a beta khaitsedi ya hae ya ba o etsa ntho e mpe ka o fetisisa ha re sa tsana re lebelletse tsena tsa re sa makaletse Amnoni ya bitileng khaitsedi ya hae Absalome a fihla bolaya Amnoni ya ba o etsa dibetse dintse Absalome a fihla bola Absalome a etsa dibetse dintse tse makatsanang le toto fela la dipe ka lebaka la sebe se le sentsweng ke mang ke Dafita empa modimo wa rona ka lebaka la lerato la hae ka lebaka la mohau wa hae ka lebaka la lereko la hae
ao modimo wa rona o motle ka tsela e kgethehile ha Dafita atla ha re jwale wa bona o ile wa go bala le mosadi wa motho jwale wa qapa mashano jwale wa bolaya jwale wa etsa no Dafita ha atla re ho modimo ngauhele ka legeko la hao ka mehauhelo e meholo ya hao o hlakole ditlolo tsaka hlakola hlentshekise dibeng tsaka modimo wa rona o mosa o pelo inola ha nke ke o ba le miki ga ke o ba le miki ya mabedi ka nnete ge lokela ho elellwa hore modimo yo re mo rapelang o mosa o le rato Micah chapter 7 verse 18 le 19 temana tsena di matla ka tsela e kgetheng se tlo qetela mmamedi ho na le ntlha tse ngata tse ke tlo bua ka tsona empa jwale ke a elelwa ka nnete ka ntle le hore re fane ka tshepo sebakeng sa dibe tsa rona ka nnete ha ke bone ka hona le mo re ha ke bone ka hona le mo ka re lokela ho tisa tabena hore modimo wa rona o lerato modimo wa rona o lerato verse 18 le 19 modimo ke ofe Micah chapter 7 re bala verse 18 le 19 e re modimo ke ofe o jwalo ka wena o tlosa mogopo o tshwarelang dibe tsa masala a lefa la hao o re o keke wa boloka bohale ba o keke modimo ona o keke wa boloka bohale ba ona ka ho sa enkae hobane ha ile ona o kgahlwa ke ho hauhela modimo wa rona ho thu o kgahlwa ke ho hauhela re qetele verse 19 o tla boela o re rekulehele o tla hatakela magopo a rona a khele dibe tsa rona kaofela bodibeng ba lewatla modimo wa boka ka tsela e kgethehileng e ka ba re entse bohlola e ka ba re entse leshano e ka ba re bolaile e ka ba re entse dibe tsohle tsa mefutafuta ha re atamela Jesu Kriste sidiba sa bophelo se kopo tsa metsi a sa tjheng ho thwe dibe tsa rona di tla kgelwa magopo a rona a tla kgelwa tlase bodibeng ba lewatle modimo o tla foralla magopo a rona hobane thato ya hae ke ho hauhela setjhaba sa hae thato ya modimo ke ho hauhela rona ba etsa dibe ke ka ho ha re qetella ditaba tsena Epistole ke ya pele ya Johane chapter 1 verse 9 Epistole ke ya pele ya Johane chapter 1 verse 9 ha re ipulela dibe tsa rona modimo wa tshepeha o lokile hore o re tshwarele dibe mme o re hlatswe bogopo bohle Diproverbia chapter 28 verse 13 ere ya pata melato ya hae a keke a hlolonofala empa ya ibolelang a e bakela o tla fumana mohao momamedi ya ratehang wa lenaneo la moriri o moputswa lenaneo le haswan radio ya Tshenolo FM e hasa maqhubung a 104.6 MHz le 94.0 MHz ka leboya ka mane ditaba tsa rona ke kopa kgetla ka di beya felwane hona mo ditaba tsa rona ke kopa kgetla ka di beya felwane hona mo re santsane re na le ditaba tse ngata ka ho fetisisa ne ke sa nahane hore ke tlotla ke nka nako e telele ntlheng empa ho no hlokeha modimo ho na le bana ba hae ba beo a buileng le bona ho seng hona hore monyako wa sa butse monyako wa mohau o sa butse mme monyako ona wa mahala ona wa mohau ke mahala tshwarela mami monyako wa mohau ke mahala ha o le filetho ha o tlisi letho empa seo o lokelang ho se atametsa pela trone ya mohau ke pelo ya hao mme morena modimo o na le matla a ho hlwekisa pelo ya hao ya neng a bua le wena mmamedi ke phutha o thinyana ho hlaha kerekeng ya Seventh Day Adventist ke kereke eo
re tsebang ka gore ke kereke ya Masaba. Jwale Dr. Moyo ngwana itseng ke tle ke siya dinomoro tsa hae empa he ke bona hore nako ya gona e se re hatile jwale ha ke sa di. Okay Mamedi o ka tshwara Dr. Moyo dinomorong tsena ke tla be ke bitse tsena ke 59222308 ke dipheta ke 592222 yes a go diphete mbabe go ba diphete ke 59222308 59222308 ke Dr. Moyo ke yena a ile nga fa ditaba tsa bophelo bo botle ha re ne re qala nna lena tsaka ke 59900806 59900806 ke Thuto thinya ke kopa gore mamedi re tle re kwale tshebeletso ya ka jeno ka mantswe a thapelo. Ntate Morena modimo wa rona ya lehodimong ya halalela re silafetse Jehova re elellwa makgopo a rona re elellwa hore ha o thole le nngwe fela e ntle e re nang le yona ka hona ntate wa ka ya makatsang ya mohau ya mosa yo thato ya hao e leng ho halalela re atamela ho wena ka boikokobetso bohle ho seng hona hore hlakola makgopo ohle a rona re kopa ho qala leto le letjha le wena sontaheng sena bopa setswalle le rona Morena re fupa re ka diatla tsa hao tse tletse mofuthu mme re tla re bone lerato la hao ka mehla le mehla re a leboha Morena ka tshebeletso ya ka jeno yo ke dumelang ke nang le tshepo le tumelo hore ntate e tlise tshepo ho rona bohle ba etsa dibe ba mametseng o le haeba re ne re se re kgathatse ile ke dibe tsa rona re nahana o re lahlile Jehova ka jeno mo pesa le mo re tiiseditse hore Jehova o haufi le ba pelo tse robeileng modimo wa ka pelo tsa rona di robeile di nke o boele o di thobe o di bope botjha Morena re tla go sebetse re a leboha ntate hlolofatsa lenano le tlang ho latela hlolofatsa ntate Toi hlolofatsa le bo ka medi ba se ale mo esela hlolofatsa le nna ha ke tla tswa o hlolofatsa le mo mamedi ya neng a mametse fihlella hape Morena o tla re fa sebaka sa go kopana ho tla tswella pele ka ditaba tsena yena ke thapelo e re etsang lebitsong le letle le pholosang lebitsong la Jesu Kriste amen.